Anaweza bensiza mnashindwa huko. Sense. Ni wa mingi kwanza man. Hapa vita ndio inaenda kisasa. Vita kabisa. Hapa ni vita. Na wasa wanatokea Njombani. N'abasesengura politike y'aka karere bagaragaza ko kuba umutwe w'iterabwoba wa FDLR wabasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ukomeje guhabwa intebe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari intandaro y'ubwicanyi bukomeje kwibasira abatutsi muri icyo gihugu. Bagaragaza kandi ko nta gikozwe byakomeza guhungabanya umutekano w'akarere kose. Reka tubibaze Adams Kwizera yafatanyije na Pierre Celestin Gataraya. Z'icyumweru gishize umutwe w'iterabwoba wa FDLR ufatanyije n'ingabo za leta ya Kongo bagabye ibitero bitandukanye mu mujyi wa Goma. Mu gihe nyamara leta ya Kongo n'umutwe wa AFC M23 bari mu ntangiriro z'ibiganiro biganisha ku guhosha intambara muri icyo gihugu. Maître Gasominari Jean Baptiste agaragaza ubufatanye bw'umutwe w'abajenosideri wa FDLR na leta ya Kongo nka kimwe mu bihangayikishije amahoro n'ituze ry'akarere by'umwihariko u Rwanda. FDLR n'umufatanyabikorwa wa leta ya Kongo mu ntambara irwana n'ihuriro AFC M23. Leta niyo yabahaye intwaro ibinjiza mu gisirikare cyayo ibambika imyenda yayo ngira ngo mwarabibonye n'abashyikirijwe u Rwanda baje bambaye impuzankano z'ingabo za Kongo. Rero FDLR uretse kuba yari isanzwe ifashwa igahabwa intwaro igahabwa imiti igahabwa ibyo kurya na leta ya Kongo, ubu noneho iri mu bagize leta ya Kongo, iri mu bagize ingabo za leta ya Kongo. Kuba rero gahunda yabo nk'uko izina ryayo ribivuga ni force ngo démocratique pour la libération du Rwanda. Urumva ikigamijwe ngo ni ukubohora u Rwanda kuri bo. Rero ntabwo uwo mugambi bawuvuyeho batari bawugeraho cyangwa ngo uburizwemo kubera ko babuze imbaraga bazakomeza bawuharanira. Rero leta ya Kongo impamvu uwo mutwe ufasha nta kindi kigamijwe no gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda. Rero nk'abafatanyabikorwa babo nk'abaproteje babo nk'abantu bashaka gufasha ngo bakure ubutegetsi bw'u Rwanda. Maître Gasominari Jean Baptiste kandi asanga ibi birushaho kudindiza ishyirwa mu bikorwa ry'imwe mu myanzuro yagiye ifatwa ahanini igamije gushaka umuti urambye w'iki kibazo. Niba uruhande rumwe mu mpande zihanganye rudashaka rudafite ubushake bwo gushyikirana, ese iyo mishyikirano irashoboka? Niba imishyikirano idashoboka igisigaye gishoboka ni intambara, nibaza ko yagombye gukomeza. Kandi leta ya Kongo irabigaragaza kuko bari abantu bose bitwa iriya mitwe yitwaje igisirikare yitwa Wazalendo nibo babohereje. Urumva rero umuntu ushaka amahoro ntabwo yohereza abantu bo kujya guteza umutekano muke. Cyane nibaza ko ari cyo kintu bagombye gutekerezaho bakareba uburyo bashobora gukemura icyo kibazo kibanze. Ni kenshi amahanga yirengagiza nkana ikibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside y'uyu mutwe wa FDLR ahubwo ibibazo uteza bikegekwa ku Rwanda. Ibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe agaragaza nk'ibikomeje kuba ikibazo ku Rwanda n'akarere muri rusange. The army and the militias that committed genocide, ingabo ndetse n'imitwe yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bafashishwe mu buryo butandukanye na leta zagiye zijyaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ni umutwe ufite izina rya FDLR. Kuva muri 2018 byonyine wagabye ibitero birenga 20. Rero abantu biteranya ibintu kuko nibyo umutwe wa 23 duhuje umwanzi ari we FDLR, kuko iyi FDLR ari nayo yakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse ukaba ukomeje kugaba ibitero ku butaka bwacu. Ni nawo mwanzi kuri M23 kuko FDLR yagiye yibasira wo mu bwoko bw'abatutsi muri Kongo uhereye mu myaka 30 ishize.
perezida wa sena Dr Karinda Francois Xavier agaragaza ubwicanyi bukomeje kwibasira abatutsi bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ingaruka z'ingengabitekerezo y'umutwe wa FDLR ukomeje guhabwa rugari na leta y'icyo gihugu. Hanze y'igihugu cyacu cyane cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari gukorwa ubwicanyi bwibasiye abatutsi b'abanyekongo, bikaba ari ingaruka y'ingengabitekerezo ya jenoside yakwirakwijwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda bakakirwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikabafasha kwibumbira mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Uyu mutwe ukaba utahwemye kugerageza guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Mu gushaka umuti w'ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe umaze kugena umuhuza mushya muri iki kibazo, perezida wa Togo Faure Nyasimbe. Adam Squizera, Televiziyo Rwanda.